Erizuba twatayiraho akatarakasya akambara Central Market bwanyuma yo kumara emyezi ebiri abashubuzi batandikireka korramu bitwashangane betombwitwa ahabwa Obushuma. Twisha twafuna omuntu naijanka kwenda kugura aijanka ine kyakwenda kubuuza kumba ine tagete ndijo eyakubariko amasumu twizire nk'esande yo kubanza bakiba override nka 50 phones esumu zikorenga muri 50 kandi bari hara kugira ngo manora tumanya musiga twenda buri mutona turigiro munaka twenda agasente nagatintera mebintu akubarisa nk'ibintu bintu nka 50 ati ntero mukavera ochibano ina manote kama kavera ngesimeri nkaha atikanya chire bogoya iyo no utera city esumi yatwara kare. Chairman wa Kataraka Emmanuel Muhumuza nagira ngo kwiha bakahikamu basi emishango erukurengo muri Ghana y'Obushuma kandi jiona neba ho mwihangwe. Twine mukeseza we have already recorded a case of kidnap umuntu kwata umwana w'umuntu akamushere ko mukazu akagaruka kacinga mukarumba umwana akabura mukiza kuza CCTV kamera mukashanga mukumwa omuntu mukatracinga mukareba shaha muchikora atamukashanga mutakashowire mukamushanga kicyo kintu cy'ekikuba kiriyo. Emmanuel nagamba ngo nobwa kataraka karumu CCTV cameras ngo tuzibahwerire ahabwo butagira umuntu urukumanya kuzikozesa onka este kamera no byo tuzine twino umuntu orukumandinga zo cameras nabwo abashubuzi nibagira ngo kwiha batandika koro mu kataraka hatungo haruho impinduka no ba customer bacero bace ba customers utekateka mu bijya yesa katare kine entrances nyinyi bakatawe imihanda mingi abantu batamu entrances karenzi so twino kubwese bwo kujya bijya kujya abantu ahabwe nshongeje n'izindi abashubuzi nyencha kare nabo kuvugana habebembezi ba council okureba ko bakumaraho Obushuma obu ahabwa TV West ndi Elias Rutugusa.